rakso kon pon peyo waun ki sanan kan ko lukan ko nana lang ko nan kanye ko wow choro rong sapon machay kopna koryang kopna speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan palyen chiya momot sa government ho chon pon peyong stop pachawan lukat kuburan koras hong nan sapon machay rongan rongoch ngay sarli Nicolas, may pampachuan kalile ko kuburakan, autapan sa palmachay ng ranwatch. O yetara lapen sa palmachay ng ranwatch. For that pay nan pungan Israel, quantitated kop na kayo o kop na karyaw and wen ponpe. Rong sang kolonya wen ponpe, ni October 8 tayo, and pariya kita isap tuwaw wen ponpe, Pachawan Wayne Santa o Kawawiran Kasampan, Iran and United Nations Day. O Pachawan Minay program, ye program and pipay, the forum ang Railakan, Meban Pachawan Mina, Sapalman mo in Ponpe, Men Philippine, the candidate ang Seren Kapna Kayo, Koreang Kapna, Nan Usus makasantiran ngawi nino pampay sa kriyaw riyagday sa tuwa. Program and debate the forum watch pachawan ngawi nan conference room law. May pachanan option kapna pay lapalap kolonya way ponpe. O pachawan chapta kilok tuwaw numaysa. Non-program watch sangan pay tak chuocha pachawan ngawi sang palikan ye palyan li and Ponpe, the Women's Association, Palian Napunoput, Palian Environment, o Sangaramas Chochokai, Mayang Choweta, program the debate watch. Kalalabak Pukach, Pachawan Yang Railakan, Mepanunya, Sapalman Way Ponpe, Men Pilipil, Ong Seran Kopna Kayo. O Korean Kopna Henway Ponte. Nituan kami sa may Railakan na pampachawan niya. Men Philippine, the candidate of Seren Kopna Kayo, the governor Henway Ponte, ye Sapal Machay Kopna, Korean Kopna Ranwatch, Honorable Reed Piolofer, o Mayor and Colonia Town, and Ranwatch, Honorable Jose San Nicolas. Ong nan Seren Korean Kopna, the Lieutenant Governor, Mr. Kapili Kapele, Meranwat Yataraktaran Kampa Rasanmawan Moy Ponpe, Mr. Feliciano Perman, Meranwat Yataraktaran Kampa Morning, the Finance and Ponpe State Government, or Writing Candidate Priyaman, ye Mr. Kalyo Itwin, or Mr. Jose Joe Filason. Program and debate the forum watch Pachawanapon Pan Palian Micronesian Protection Me Pacho Nanoy Ponpe. Yet, how tapan sabon machay weekend review Kanyang sabon machay rungan ranwat pan sam kolonia Wayne Ponpe. Government and Colonia Town Pan Pachawan Yang Mia Rai Chumalisu San Pilata East Navan Mia Pukon Mayor o Chawekan and Council and Ewe Ulaptikan and Colonia Town. The Colonia Town General Election Nino Pampe Isapriao and Barrio Gate Isapua. Nituan Town is Sansan May Yet Maran Railakan May Pachawan Mga Rai Chumala Kwen Yamen Philippine. The candidate ang nansirakan o Seren Mayor o Seren Council and Colonia Town. Ang Seren Mayor, candidate Pacharico Jacob, candidate Pelsin H. Susaya o candidate Persis Perman. Ang Seren Council and Colonia kan Deputy the Sectioniso Israel candidate kanya Carlos Plason Chania Kana Spencer Norman o Wayne Natley
Lepiti section 10, Iran candidate Kanye Texan Wachip, Kasnaral Tens, Takas Rain, or Yanasta Eben. Lepiti section is Limau, Iran candidate Kanye, Hathorvin John, Eluan Anita, Glenn Harris, Kaiser Elian, Marisa Simmons, or Nelsita Aktoka. Leptika section tayo, Ryan candidate Kanye Piliman Henry, or Cha Colors. Leptika section silo, Ryan candidate Kanye Brandon Cha, Andrew Norman, Carmen Alten, Serena Charmi Sayola, Wilson Dosas, Wendolin Wale, or Yuko Nakasune. Leptika section 2, Iran candidate Kanye, Costanyoma, Molten 8, Le Pen, Robinson Cha, or Rantelari, or Liberty the section nail, Iran candidate Kanye, Tony Philip, Magdalena R. Burnett, or Romeo Edwin Jr. Ho Korea wo kan saklan sapal na chay rungan ranwach. Kalian rong nan sapal na chay region Ponpe percuana lati rong me petirai song kol ko isang way naman ka. Me aray chumalat ye kasuan pan percuan peti ang way Ponpe o pan percuan mo aray chumal show to kumay. Winan kumay tuwat pan percuan kumay tuwin Ponpe ni October sa kayo. Pariakite isap tuwang. Sang pulapuanaw ni Sauchik lat suwalap ni Sauchik o pan pacuan muyangi ni Spanish War ng kolonya Wayne Pompe. When bil kajang program and watch tanian US Embassy pilban pacuan apali he program and chang te 5 kay run ni October isap Riakite isap tuwang. Nintuan kami sa isang banyan US Embassy ng Wayne Pompe na pinan ko may twitch tan pecha ng way kanan na pesamot. Iran pinan ko may twitch pecha wan sa lagi airway chocho kay nan way ng Africa, nan way Asia, nan way Middle East, Central o South America o nan Western Europe. Kawaban ranan World Food Day nan Wayne Pompe o kasilo maraniray candidate kan mekan pecuan muya men Philippine ang sapol na chay kaubasan NFSN. Rong sang nan tarawen ro and way New Zealand tarapot and way New Zealand kasaleta may acting attorney general and way niya nan way NFSN Rachel Perkanon pecuan kasutier o pecuan kabinsaladala. Yeituan mesansal sampalyan polis and wenya. Rong piltaulaw kasaleta no kasutian acting attorney general Rachel pecuan muyawin ni Sauchik and October isaptayo riyakte isaptuwang. Nantopan plug isu tawayo. O Iran Panyan Police and Wenyat Pecuan raprapaki isinawya mokot suwatwach. Nintuan ta masansan na pinakap manage pecuan pili ang wenyat nan pakituwa puki sa klima sa wenyuwas ang pukotato and assistant Attorney General and wenyat. Open pecuan kasautarang puko and acting Attorney General and wenyat nan sa mga January. Karyawan sabal na chay rungan ranwach kan sang kolonya Wayne Pompe. Wayne Pompe pecuan pecang Wayne Santa o kawawi kasarawyan World Food Day ni October sa kono and barya sa tuwang.
Kasarawi pan kawabaran and World Food Day watch pachawan miyaw punso nan kolonya. Nintuan sansan makasaraw watch pachawan miyaw kulakaisap na mensam o orala pen par watch ye sero hankar ni sapal machay masan and podpay ye soche tupa. Nan program watch sang choche me pachawan miyaw medwecha kaparawan sa pakan siya inlay, kugiyata men karasan kan, o siya inichingita essay, nan pumanray cho school kan and high school and Pompey, me, pikaralak watch ye sirankar, te soje tupa. Nintuan tame sansag sang raylakan me pachawan na palita to, watch men nan parwatch, me high school wano me pachawan chawata, program en siya in essay watch o nan puman high school, kan sarili man me pachawan pa ikaw nan pungan rai sarbukat. Aman na chumalase sikla sang meche kan dali dinan payo achumala ye Mercedes Soldier Sang School and Calvary Christian High School. O kain saklan sa palmachay mga ranwach Panian rong nan saban macay ret yon Pompey pachuan na latiar manan raylakan. Me pachuan na ngararay chumala tuen niya saban macay men Pilipin. Hong saban macay ni Susan Rapan Kupor. Hong saban macay. O sanan kosan na tanway na pasan no kosanan pa. Kosan tiyaran niya ninopan palimawan pariya kitay saptuaw nanway na pasan. Me chawiya. Officer and manan rail candidate kan hong suswat. Yet manan rail kan me uya sapal machay men Pilipil ka candidate hong suswat at large ye candidate Erman Semes Jr. Isa nan kanan way nat Salvador Uriarte o candidate Martin Chan. Hong alasin district nan payo mawiyawi kita Palonia sa pos sa puwapag nukwaro o Katunga marami. Candidate kan ni Yakalina Sisaya, Feliciano and Perman, Jackie Yakana, Joe Joseph Philip, Tenti Teswalue, o Vincent Gallo. Ang election district ng Tariang mawiyaw kitawin kaji o win matalaniyang i-write candidate kan niya Benedict Robert, Permy Martin, Esteban P. Santiago, Pedro Siesa, Salomon Simon, C9 Lawrence, Tripane Esiel, o Wilberg Hadley. O ang election district ng Basilu, mawiyawi kita waynach mokil tungilab, i-write candidate kanya, Hero Paul, Mason Albert, Ricky F. Cantero, o Wayne H. Mendiola Jr. Kanyong kasarangyan tawasan meeting me pachapalikar Wayne Pompey. Ni October isak maluan pariya kate isak tuwang kasarangyan groundbreaking pachawan miyawi ni pesan kaunin na pesan me pachapalikar Wayne Pompey. Kasarawat ye me pamuya National Convention Center tawasan apali meeting kan meway na pesan kun pachuan apali o sawaswat pachuan miyawi taway tato sang government and wing China o way na pesan convention center tawasan meeting wat pil yang miya kulananeo pana nan pungan way na pesan o wing China makasarawi pa pachuan miyawi nan sangpungan September and parwash meranwach wiya sampa silisap and eopana tawewapana watch. Nintuan tama sansal na conferencing center wat tawasan meeting watch makanyong laut nan project kan mawiyawitan nan Polan Palikar Capital Complex o im watch pan pechawan sakla nan pan mepan wat ye par yakatriyaysa. Rong piltaulaw kasaleta may watch pan out kita wasan meeting kay yeye wasan medan kap apali aramas limakwin
wasakan kakara apali haramas hapukalima ho wasamakan kakapali haramas rio. Next point kak sawasa apali tato o mijimkan me Sabarmachay government and state private sector kan ho saman palichay kan ong yaban tato te mijimkan. O kasarap yan inom tato kan project watch pacawan niyawi at na sampungan no pangta and pari at ite sa tuwa. Nain ko yung image how tapan sa panmachay rongan ron watch kailanganan kubran koras o kasalilyo. Sa